Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşavanên bi hurmet, ez îro ji we re behsa sîstema Fîr'ewniyê bikim. Fîr'ewnê ana û Fîr'ewnê esasî ku em dizanin li Misrê hebû Fîr'ewnê Misrê. Çi ferq di navbera Fîr'ewnan de heye? Fîr'ewnê dema Misrê ku li Musa û qewmê Yahudiya em bê zulm kir, zordari kir û Fîr'ewnê aniha çi ferq di navbera wan de heye? Metoda wan çi bû? Dema em behsa zulmê dikin, em bi gelemperî bi giştî behsa zulmê dikin. Vêja hinek zulm heye, hinek mezlûm hene pir em bivê rojevê de ye, mîne mesela Gazze û Filistîn û mesela Rojava, û hinek mezlûm jî hene mîne mesela Kurda, hinek tê jî henin ku tarîxê de para maye, gava merû behsa zulma ad rojevê de mera kir, li gora mezinê piçûkiya wî, navê manayê meriv yekê diparêze, yekê neparêze. Mixabin tişteka pir xirab û kirêt di nava me Kurda da derketiye, mezlûmiyetê û zulmê bi hevdû din qiyaskirinê. Didin hemberê hevdû. Zulma li Filistînî hatî kirin, zulma li Kurda hatî kirin, didi ber hevdû. Gotinekî tê gotinê a Stalîne. Wî gotî rast direve nizanim mewsa xwend. Gotî merivekî were kuştin trajedî ye, nexweşî ye, nebaşî ye, em bê wêranî ye. Lê hezar kes were kuştin statîstîk e. Eva mentalîta kesê ne Müslüman e, kesê kapitalîst e, kesê sosyalîst e, kesê ku para xwedê di fikr û hizr û hişmendiya wan de tune û gotina wan e. Ji bo me derbas nava. Merivekî jî were kuştin trajedî bîles ve bîlhaq, hezar kes were kuştin, hezar trajedî, heftê hezar kes hat kuştin, heftê hezar trajedî. Ji ber wê dema em li Fîr'ewnê berê û Fîr'ewnê ana mêze dike qefirq di navbera wan de tune ye. Fîr'ewnê berê jî pozbirindî dikirin, quretî dikirin, fexir dikirin, kîbir dikirin. İnsanê ku dewa heq û hiqûq û edaletê dikir, ji xwe kêmdir didîtin, êrişê wan dikirin û nav û nûçik bi dû wan dixistin, ji bo xatirê ku wan ji ortê rakin. Di tarîxê de ji bilê dewra pêxembera û eshabiyê pêxembera, mesela bi eshabiyê pêxember Hezretî Ebubekir, Ömer û Osman heye, her wisa hewariyê Hezret İsa heye, hevalê Hezretî Musa heye, yani em bê dema pêxembera û hevalê wan jê derîne bi piranî dewletê ku ava bûne, heta roja îro tev li dijî heqî bûne, tev heq bin pê kirine, teva zulm kirine, metoda Fîr'ewnê Misrê ê ku da pey Musa revî heta ber avê hat, em bê Musa xelas bi ew xeniqî, metodê wan û fikr û ramanê wan, hizrê wan, gotin û hişmendî wan tev yek e. Ji ber wê dema em behsa mezlûmiyeta Filistîniya dikin, nayê wê manayê ku em behsa mezlûmiyeta Kurda nekirî ku Seddam ku 100 sala ku çi Kurda zulm dîtiye. 100 sala Kurdistanê milletê Kurd zulm dibine, ji destê Seddam û Kemalîsta û Baes û Îranê, heftê 5 sal jî Filistînî divîne. Du hev milletê di rojhilata navîn de mezlûm e û zulm li her da tê kirinê. Lê mixabin gava em behsa mezlûmiyeta yekê dike, milletê ku Kurd hinekî wan bilind bû li erdê dikevin. Çawa hûn behsa mezlûmiyeta Filistîniya dikin, lewra Musulman e Ereb e. Bara xwe bidê ême em wek Musulman gotina me em girêdayê partî rêxistin cemaeta ninin. Gava em behsa meselê dikim awekî objektif, bê ku em alîkî bigirin kî mezlûm be em li gel wan e. Îro zulma ku em bê İsraîl, Amerîka bi tevê dewletê Ereba, tevê dewletê Rojava tev li Filistinê, li Gazze, li Gazze, li Filistinê, li Gazze, li Filistinê, li Gazze, 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 li Gaz
غزة وفلسطينيا دكه ev zulmahanê Müslümana li Yahudiya bikira ez jî saxbama ez jî pişta Yahudiya bam min pişta Yahudiya bigirta. Yani mezlum nasnima wî kimlika wî naypirsînê, mezlum jî naypirsînê, zalim jî naypirsînê. Peygamber aleyhissalatu vesselam Resulê Xwedê dibe la yus'elu an dînil mezlûmî dînê mezlûma naypirsîn. Metoda zalima çi ye? Zalim û Firavunê îro em bivê Amerîkayê hevalê wî İsraîlê o tev devletê Arab û Xerbî ye her wisa devletê Müslüman ye. Digotin çi gava em bivêjin em Firavun bi Musa aleyhisselam û bi hevalê wê re gava em ê mücadele dikir. Metod aynî. Digo Sûre Şuara baz dike divê inne haulâi bêguman evane hene ya ji Musa hevalê xwe da divê ji Musa hevalê wî re ji Yahudiya ra dibêje leşirzîmmetun qalîlûn wana grûbekî piçûka bêhêza em bê bi awekî qorfê xwe pê bike tenazê xwe pê bike vana hene ya vana em bê taîfekî em bê civakekî piçûka bêhêzin vana bir avuç teröristtir mesela dibêjin ya vana divê kulmekî teröristin vana kulmekî asîne kulmekî baxîne vana kîne em dewlettir em bihêzin aynı hêz Firavunê ana divê ya em bihêzin em dewlettin em xwedî dîrokin vana em bivê ji kulmekî teröristin vana kulmekî Ermenîne vana kulmekî nizanim çi ne ji bo ku wan bixîne vana qatîle vana nizam çi ye ji bo xatirê wan kêm bike gurûr dike fexr dike, kibir dike, pozbirindî dike, eyn fexra şeytan. Firavunê Misrê gava berda Musa heman kelime got. Duga inne haulâi bêguman evane hen ya Musa û hevalê xwe tevê Harûnê birîwî leşirzîmmetun qalîlûn vana taîfekî piçûka bihêz û bêqwetin ve innehum lena legâizûn vana em gelek hêrs kirin vana em gelek hêrs kirin kîna me nefreta me bir ser xwe vana bi kiryarê xwe gotinê xwe me hêrs dike em bivêjin xezeva me tîne ser xwe ve inne lecemî'un hazirûn em heniya ve inne lecemî'un hazirûn em heniya em bihêzin yekgirtînin bi quwetin çekê me sîlihê me her tiştê me temam bela xwe bidê 5000 sal gava Firavun û Musa bi hev re mücadele dikir tiştê ku Firavun gotî temamê Firavunê an jî heman tiştê dibêjin dibêj vana hene ya vana kulmekî teröristin vana însanê em bivêjin wehşîne vana însanên hovin em bi quwetin em bihêzin hêza me hî sîlihê me vana bi çê xwe bawer dibin heman metoda ji ber wî êku li Kurda jî zulm kirin heman metod bi karanî hatin êku îro li Filistîniya jî zulmê dikin heman metodê bi kar tînin tê bala xwe bidê donepê serokê Amerîka Trump divêje ew kesê ku Firavunê dema îro serokê Amerîka divêje yani vana wehşîne hovin xwe em bi dewleta İsraîl digo vana heywan di şeklê beşere dane ji 2 milyon insana digo vana heywanın di şeklê beşere dane yani kuştina wan serbest e gava Biden hata İsraîl digo vana piçûkin vana kêmin em bi quwetin em bihêz em bi ser dikeve 15 meha zulüm zordarî talan û kuştin li ser wan karanî hatin nikarbî yek evekî hesîrekî xwe xilas bikin heta peyman çêkirin ana jî dîsa heman zulma xwe dewam dike yani 15 sala te 15 meha çiqa zulm û qetliyam û kuştin û birçîbûn û talan û sucê mirovatî hebû derser Gazayê bi İsraîl û Amerîka û dewletê Xerbî we bi karanî hat we nikaribe yek xilas kira ana divê hetanê roja yani ya biryar jî dide roja şemiya were du temamê ew ê bernede temamê hêsîrê İsraîl bernede em ê derê cehennemê li we vekê madî derê cehennemê maye tişta ku nema vekir û we nikir bi tiştekî bikira hûn bi çekê xwe bi sîlihê xwe we 100 ton bombe avêt Gazayê we got me giş kuştin bir erdê kes nema
ده پیمانا آگربست دا تمام حماسی درکت میدان به هزاره درکت میدان او سری و تفلیف کرد او و ام بوی هم بعجاندن او کیلو نفرت وزیده کرد او گو هم دین کرد هم هار کرد جنا کتن یاو اخوا گلاود وی داره مسد 1000 تن گلاود وی داره معرض غزه سرو بن هف کرد مقوم ماوی که تلنا هف خست معرض زراعت نهج مخانیک سرو بن هف کرد فهند کدا و شرطی بو جبروی همان فرعونی بردا موسى و بين اسرائيليا چبو فرعوني انا ام بفيجن لغزه ظلم دكت ترامب حواله خو همان تشته جبروي اما گاو ام باسا ظلمت کن باسا پارتیا نکن ام باسا گروبا کو ظلم لته کرنی لبا ما گوتنا ما حق لا اله الا الله لا گاوا مگو ام تمام قانون بشری رد کن سوسیالیزم رد کن دموکراسی رد کن لیبرالیزم رد کن کل ظلم و زورداری بشر رد کن الا الله امتنی حکم خودت خوازه دبن حکم خودت دا لگر حکم خودت کو قرآن پیروزه دو حکم خودت دا کرد و ترک و عرب تنی مظلوم هی ظالم هی امر دجی ظالمانن ولو کرد به ولو ترک به ولو اسرائیلی به ولو عرب به ولو مسلمان به امر گل مظلوم به کمنی گوی چیه بلا خو بده حق تم یکه تم به تنیه حوال حقی تونه حوال ظلمی پره حوال زورداری پره دولت رابون را نبونه حق من پی کرنه ظلم کرنه زورداری کرنه کسی بر به حق و خودی حماف و خودی حق کشتن و تالان کرنه جبروی خدای تعالی به پر بخرابی بحثا پربونه دکه دوی اکثرهم لا یؤمنون پریوان ایمان نانه اکثرهم لا یعلمون پریوان نزانه اکثرهم لا یشکرون پریوان شکر ناگه اکثرهم یجهلون پریوان جاهل نزانن تو جاری خدای تعالی باوا کی قنج و باش بحثا پرانی نگری پرانی نفرته پرانی کینه پرانی ام بی مارویرانیه پرانی پریشانیه پرانی ظلمه اصحاب الاخدود بتانی بون ام حق خلق خندق کلان اگر بردن ده خندق را شهود دادن ابراهیم علیه السلام تانی بو تمامی نمرود و حوال خو آگر لبرچاوی دادن بیساش گوتن خو نهاد خواره آبت ناو آگر اشترا بین نوح علیه السلام گمیه خو شکر انسان یعنی وگو بزانه بون غرقاندن خنقاندن فتساندن قبول کن نکردن گمیه ور حاصل کلم تو مذهبه که تم ظالم پر بونه او تم جسرو بن بونه لهمبر ایمانی تو تشک خو ناگره یعنی دولت اسرائیل و امریکا دویجه را شمیه ام چاو بکن یاره هم تمام بردن هسری اسرائیل قد بس هسری فلسطینی نکن آنها هم آگر سر و ببارینه پکی اوا گوشه حماس گوشه فلسطینی گوشه فلسطینی گو حتی هون بریارا کو و قبول کری ام بویژن پیمانا کو و قبول کری بینی و امضا کری حتی هم وی پیمان پک نینه ام یک سیره که بدن سر خود دانانی اما دولت عربی بیناموس دولت عربی بخیرت دولت عربی خلیسر قرار اردن چو جمع امریکا سر خود برجی کربو ام بویژن انسان کی خفروش انسان کی ام بی خوین فروش انسان کی نویرک انسان کی ام بی بزونک نیرو دنگی خواه بکره یعنی شو بکه نبی یا مرن یا شهادت یا سرکفتن مسلمان اوه جبروی ظلم لکی به املی گلوانه مظلوم کی به املی گلوانه ظالم کی به املی دجیوانه املی گل کردا بونجی مل پر باسا کرداجی کری ام باسا فلسطینیا دکه گاو ام باسا فلسطینیا دکن نایوی معنی که ام باسا ظلم کردا نکری دو دنیای دا دو ملتی که هری پر ظلم بیاتی کری کرده ایدو دا فلسطینی اما دوان 10 سال داویدا بقاسی فلسطینی ظلم تüm ملتی گرادی کرده جبروی ام باسا ظلم هویتیا دولت عربا امریکا اسرائیل و دولت دنیای که دنیا ام بی لسر ظلم ساکنینه 20,000 زاروک 20,000 جن نظام 1000 هسیراتını کشتن و کس دنگی خانه گاو ام باسا ظلمه دکه هنگی کرد سری خواد که افراد خوا ام لبا حقینه و سری خواد کشان که افراد خوا کیپاوی